Nako ke ya bosupa o itshwamagela dikgang tsa Botswana television re gasa ka tlhamalalo go tswa toropong kgolo ga borone phirimane ya sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Balemirui ba gantsi ba lebogela seabe sa go tlhabolola mohama wa temothuo. Puso ya Eswatini ganetsa dipego tsa gore tumelano ya go amogela bahaladi ba ba kubileng kwa Amerika e direlwa mo sephiring. Ha lehatselano le iponela phatla kwa kgaisanong ya kgolwane ya Davis Cup Africa Group 4. Ntsholo elela ga la isa se kengwa tlarnela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse phetiša tšhobayane o rana ka puo e diatla o tsong ka mogela a bo di amogele mo pegwanya ntlha balimbarui ba kgaolo ya gantsi ba itetse le gofi ka seabe sa bone sa go tsosolosa le go tlhabolola mohama wa temothuo. Tona Advocate Maboko o buile se maabane kwa ditshupong tsa gantsi tsa kaileng fa di le botlhokwa mo go netegatseng ga lehatseleno le nna le dijo tse di lekaneng le go ka bakanya itsholelo a rutlwe pego ka Angela Enosa. Ditshupo segolo jang tsa temothuo ga di tlholontšha gangwe le gape beke go ya bekeng go ralala lehatshe leno balemibarui ba ditshologelo kwa mahelong a harologaneng go supa tse meraka le ditshimo di sa tshwereng. Seabe sa molemirui ga mmogo le tsone ditshupo tse go tlhalosiwa e le se se ka sekeng sa ikgatholosiwa. But you so fit to have us come here to experience the majesty of these animals, the beauty, and appreciate. So that when we go back, it is not theory, it is something we felt. And I'm here also to learn from you, to hear what ideas you have, to exchange ideas and find ways, not blueprints, pathways of resolving these persistent and trenchant problems that our country faces. But I must tell you, we are going to succeed. I have absolutely no doubt. Le ha go ne go na le makgwiri hale le hale ditshupo di ne tsa atlega segolo jang ka di bone ke menokeng ya bana le seabe ba ba harologaneng. In the near future, we will be scaling up community investment program, including through development of solar-powered generation in the Ghanzi region, which will prove to be a good asset beyond the current identified 8-year life of mine. Given our increased budget, however, in the exploration program, we are well primed to make the next discovery of copper, which we hope will be a positive development for the life of mine. Re sa le ho barui ba sikalo nonyane ba tlhagiswa mabapi le go tlhaoga ga bolwetse jwa mohikela wa dinonyane. Wetswe ke siru sa lwetsi jwa avian influenza kana mohikela wa sikalo nonyane ko motseng wa Satau mo kgaolong ya Chobe. Se ra gore motsamao se ra gore theko le thekiso ya sikalo nonyane e tla nama e emisitswe go itlhela seemo se bepa. Metlagana e heta 200 e rekisitswe monongwaga e le sekao sa gore ditshupo tse rileng ka 1974 a bodile dinnye gompieno di godile mo dikgaolo tse dingwe di etelang go tla go tsaya malebela. Angela Enosa, Botswana television, Gantsi. Banana ba Botswana ba le 50 le bone ba tla nna le sebaka sa go ikoketsa dithuto kwa India ka tlase ga lenaneo la India Africa Metri. Baithuti bao ba re ba lebogela thotloetso eo e ba ihilweng ke ofisi ya boemedi jwa India mo Botswana. Se se senetswe bošeng kwa moletlong wa tsamaya sentle o neng o rulagantsweng editse baithuti bao ke ba ofisi ya boemedi jwa India mono a rutlapego ka refilwe Motube. Baithuti ba supile fa dithuto tsa ba yang go di simolola tse di tla thusa go kabakanya itsholelo ka go godisa thuto ga mmogo le bokamoso jwa lefatshe leno. Tona Kilebeng o supile fa tshimologo ya sebaka se e le tsela nngwe ya go tlhabolola bokamoso jwa banana ka go aga botsalano. Having been a beneficiary of this scholarship, I'll be pursuing a master's degree in medical physics in Anna University.
ke tla dirisa sebaka se ke se neetsweng go dira bontle ka ke na le tsholofelo ya gore se ke se dirang se tla tswela lefatshe leno mosola. Currently it's not offered in our country, so since not being offered in our country, it will be a big step for me and my country to be able to come back as a qualified medical physicist who will add more into the medical sector in our country. Your continued investment in our young Kgolagano e gareng ga mafatshe a re solofela e tla tlisa ditlhabololo mo matshelong a banana. To our young students, today is not just a departure. It is beginning of a transformative journey that will shape the rest of your lives. Tsamaya sentle baithuti ba ba boneng sebaka sa go iswa sekolong bana ba nna le sebaka sa go rutuntshiwa ka se ba tshwanetseng go se solofela ka jana ba tla bo ba ya lefatsheng le ba sa le tloelang ebile le tla ka dikgwetlho tsa lone. India and Botswana have been traditionally having solid re na le lebaka re golagane le lefatshe la Botswana ebile e tla bo e se la ntlha re isa banana ba kwano sekolong. Economic cooperation program also going on, wherein about 200 people go to India every year for attending short-term courses. I'm glad to be offered this scholarship because it's going to inspire a lot of young people in my village to start with. I'm going to be studying. Ki tumeletse se ka jana sa tla rotloetsa balekane ba me go ikemela ka dinao. I'm hoping to gain a lot of experience academic-wise. I am hoping that when I come back, I'll be ready for the market industry. Sebaka se sa thuto se tla nela banana bokgoni jwa go ka ikgethela dithuto tse ba batlang go ithuta ka tsone e le maiteko a go tlhabolola botshelo le itsholelo ya bone. Re filo Motube, Botswana Television, Gaborone. Tona lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa modimeno no kgafela mokoka wa kgwatse bogogi jwa motse wa modipane go bo itshetletse mo maitlamong a go itirela ditlhabololo mo motseng wa bone ka nako e puso e le banweng ke dikgwetlho tsa madi o bile se kwa modipane ka matlhatso jaaka komiti ya ditlhabololo tsa motse ya modipane Forum 2026 e ne re la semmuso toro ya go tlhabolla motse wa one a rutlepego ka letse class. Ina re ka ngwaga 2023 bogogi jwa motse wa modipane ka tshwaragano le morafe ba thatoro e ka ne ba neng ba tswa ka methale ba ka itirelang dithabololo mo motseng wa bone ka mowa wa boipelego. Toro e itshitetse ka ponelo pele e nang le matshego a le mararo e leng go tsenya dipone tsa mekgwatha tsa motakase wa marang a letsatsi go thabolola ngwana wa mosetsana le wa mosimane ga mmogo le go agela bathoki mato a mabedi a LA2 go fetola matshelo ga se nnela ruri. Ka jalo toro e sa tswa go begwa semmuso e le tsela ya go supa kgatelopele mo motseng wa modipane go ikafa ba saema ba itshopere mo nakong e puso e ralatseng diamo tsa thaelo ya madi. Re isa dipantse ka methale e harologaneng tsatsi leno ke gore tle di ithute re bona gore after this re kgonne go bona bokae gore yaanong re a dishopong ba reka tsone dipone tsele go aga one mantlo a le go tswelela ka yone this beauty pageantry e ntseng ke bua ka yone. Re rile batho re ba rare ope wa rona e se ka ba re bua ka toro e a ba go gopola goromente gore goromente o tshotse eng goromente o re thusa ka eng. Sejo senye ga se hete molomo mme kgetse a tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa mme ke re se ka ra hela bana ha re ne ro komele gore ne re ntwa re ntse re la thela go ntse go tlhaela ha kae gore toro ena e se ka ya ba ya phirima. Bogogi bo lebogetse go tswa ka methale e gongwe ka dithabololo mo motseng wa bone ka puso e ka se kgone le nosi. Eso se lo que se le va a poner con pie gore nya ga ka itshopa di a tsa re nya ka gore government wa lara bona madi a be lo ra ba ta ka toro ene le gore o batla go itira ga leader o dira ya. Solofelo ke gore mo ngwageng e tang ka letsatsi la boipuso motse o bo gatetse pele ka go diragatsa maitamo a one a go thabolola ngwana wa mosetsana le wa mosimane go aga mato a mabedi a agelwang bathoki le go nna le dipone tsa motakase wa marang a letsatsi mo mekgwatheng tse di berekang. Lizzy Class, BTV News, Modipane.
wa tsosantso le dikgang tsa Botswana Television re gatela pele phuthego ya bosupa ya mokgatho wa barutabana wa Botswana Teachers Union e wetse ka ditlhopho tsa maloko a masha a tla etella mokgatho o mo sebakeng sa dingwaga tse 3 modulasetulo wa komiti eo re agang ga bana a re batla itebaganya le go tsibogela dikgang tse di amang ditshwanelo tsa maloko le dikgang tsa pereko mothusetona lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswe kwa moding re Justin Hunyepa o tlhalositse ha mokgatho wa BTU o le botlhokwa mo go emeleng dikeletso tsa barutabana Gabriel Merki ka dintlha Phuthego ya mokgatho wa barutabana wa Botswana Teachers Union o tla go bokhutong jaana ka go thopiwa ga khuduthamaga e ntšha e tla etella mokgatho le baka lengwaga tse 3 maemo a bodulasetulo ja mokgatho ga mmogo la mokwaledi a fentswe ke re agang ga bana le Renomen Baredi mme bobedi jo ba ikana go etella mokgatho ka bopelokgale le go baya ko pele matshwenyogo a maloko gore a rarabolole ka bofefo. Levels of operation. It also needs to be prioritized because currently you see the disparities between a primary school teacher and a secondary school teacher, lecturers at colleges, lecturers at the University of Botswana. Dikgang tse di ama mabaka a pereko a barutabana go tswa ko dikolong tse di potlana go ya go tse digolwane a tshwanetse go lebiwa re batla go baya pele dikgang di le 5 tse re tshwanetseng go di potakela pele ngwaga o tang o fela. I think we have to eliminate immediately between now and next year. Ke hilwe boikarabelo bo botona ja gore ke bone gore all the 58 regions tsa Botswana Teachers Union di tsamaisiwa sente. One of the things that we need to do is capacity building. Go simolola hela ko di shop floor go tsena hela ka bo vice regional organizer ba rona bo regional organizer ba rona le yone national executive committee e toka gore e kopangwe e trainiwe ba itse boikarabelo jo leng gore ba na le bona. Modulasetulo wa pele re go tlamang o itsile o na kgolo ya mothathamang mme a tshepisa fata ya makhuduthamaga eno keng gore e kgone go rarabolla mathata a mammaloko. Batla go rutwetsa baeteledipele ba ba tseneng gompieno gore se se botlhokwa mo go bone se tshwanetse ba se dire ke go kopana dikgang go ipopaganya go nna selo se sengwe hela gore gone ka mo go ka kgona go godisa lone le kgota ka bolone ke rutwetsa gape gore ba itse gore go botlhokwa gore ba hilwe maemo a ile maemo a setšhaba. Mothusa tona wa thuto go tswa ko moding le tlamelo ya bana re Justin Hunyepa o ka ile botlhokwa ja mokgatho wa barutabana mme a rotloetsa gore ba beke dikgang tse di ama maloko a bone ba sa tshoge le go tshwaragana le puso go tlhomamisa fa methale ya thuto e tla tsena mo tirisong e na le maduo. We really support them matitšhara go ba tswele ba ntse alo di issue tse le di thoka there re emano ke mokgatho wa barutabana ba tshwanetse go ntsha matshwenyogo a maloko a bone ko makgoteng a buisanang ka seemo sa pereko bokopano jo bo botlhokwa thata ka jaana bo itebagantse le matshwenyogo a maloko a lekgotla la barutabana. ya botlhokwa congress ya BTU ka gore ba lebelela tsone di issues tsone the core issues. Khuduthamaga e ntšha e sikere ditsholofelo tsa maloko a barutabana go rala lefatshe leno go tlisa ditharabololo tse di maleba. Gabriel Mereki, PTV News, Phalape. Dikgaisano tsa Okavango Brim Classic go kaiwa fa di thusa batshameki go tlamela malapa a bone mogolwane wa First Capital Bank mme Eva Milwa o gateletse ntlha eo fa gone go abia dietseletse tseo bosheng kwa Samujima a rutlwe Tiny Tsukudu. Kgaisano ya go hudua mekoro go tshwara ditlhapi tse di itekanetseng ke kgaisano ya ngwaga le ngwaga e letlelela mongwe le mongwe go tsaya karolo mme ba ikgapele dimpho tse di beilweng pele mo kgaisanong e bidiwang Okavango Brim Classic e leng mo ngwageng wa 10 moono mogolo ke go rotloetsa ba tshwara ditlhapi gore ba kgone go itshetsa le go tlotlomatsa bojanala jwa kgaolo ya Okavango. Re le ba First Capital Bank re bone go tshwanela gore re sponsore ba mekoro ka gore ke bana ba ileng gore re le ka gore ba rotloetse mo community ke one matshelo a bone ba itshetsa ka gone go tshwara ditlhapi kana ha re tla ntse re tisa madi ana re ba etletsa gone gore ba batle diwetse ba di batlang gape ba tshetse le botsone di family tsa bone go na le madi a ra ntshang a ile gore ke a price ke cash go na le madi a ra ntshang a ile gore a ile ko di cooler box go na le di grocery tse ba di ba mo le ha sa wina ha tswa ha ya ko lapeng o tsama ana le grocery ene so ke se botlhokwa mo teng ga malapa a bone. Ha batho ba ntse ba takwa especially the international participants ba ba tswa mahatsi a re ba pile le one jaaka la Namibia, South Africa le Zambia jalo go mo go tsisa gone go bapatsa bojanala jalo hatsi la Botswana jaaka yone makgobo na Okavango a ile gore ke makgobo ga o ka itse re a kopanetse le mahatsi a sile. Bangwe ba ba tseneng kgaisano e ba dumela fa kgaisano e ba thusa go ka tlamela malapa a bone mme gape e ba dira motlotlo go ka rotloetsa ba bangwe go tsaya karolo.
mo dingwaga tso thera sala ka ke simola o tsenela competition e ntse ke tsa position ke tsa madi ke tsenya bana dikwele until now ya no yone e nkgodisitse le bana mo lapeng ka le menyane ke le tsa re rotloetsa mongwe le mongwe yo o na le bokgoni go ka tsenela competition e ga gona ka madi mo competition e ga o tsene ka mokoro go ka tsenwa ka madi o tsene ka sekepe me competition e ga o itseneletse o ka wina madi gothe le dingwe dilwana tseo ka di wina tse di teng ka nako e le tente. Kgaisano e ya Brim Classic e rotloediwa ke dikompone tse di farologaneng di akaretsa First Capital Bank, Old Mutual, Ali Boat, First National Bank le tse dingwe mme mofenyi o itsamaela ka 5,000 pula wa bobedi 3,000 2,000 le 1,000 go ya ka tatelano. Tiny Chukudu, BTV News, Samuchima. Bosu yanong a re lebetsa mafatshe a sele re ya Eswatini. Tona kgolo ya lefatshe la Eswatini o kgapetse thoko dipuo tsa gore tumelano ya lefatshe la gabo le la Amerika e go amogela bahaladi ba ba tswang kwa Amerika e dirilwe mo sephiring. Se se tla morago ga gore maloko a mokgatlho wa Eswatini Women's Movement ba dire dipopelelo kwa boemelong jwa Amerika kwa Eswatini ka Labotlhano ba re magolegwa a matlhano a tswang kwa Amerika a tshegeditsweng kwa Eswatini a busediwe kwa Amerika ba bo ba re ba ipotsa gore ke molao ofe o Eswatini o neng o dirisa go ba amogela. Lefatshe la Eswatini le ne la amogela magolego a matlhano ao a tswang kwa mafatsheng a Vietnam, Laos, Yemen, Cuba le Jamaica kgwedi eno le 16 morago ga gore lefatshe la Amerika le bakobe le reke ba dira melato ba ibileng ba le kwa Amerika e se ka molaong. Lefatshe la Eswatini ke la bobedi mo Afrika go amogela batho ba ba kubileng kwa Amerika le sala morago la South Sudan le rileng wa gono la amogela ba dira melato ba hera bobedi. Bosu yanong sebaka ke sa tsa metshameko la isa o sa kengwe sentle. Ke a go leboga o lebile mothoetso madume tsa metshameko re di simolola jana. La tseleno le iponetse phatla kwa kgaisanong ya kgolwane ya Davis Cup Africa Group 4 morago ga go fenya motshameko o le mongwe mo go emebedi ya di-singles le go fenya wa di-doubles. Mo motshamekong wa di-singles Ntungamile Ragwin o padimotse Lucas Andrea Masilalang wa Madagascar ka disete tse 2-0 fa ka di-doubles gone Ragwin le Maknawa ba gapile motshameko o ka disete tse 2-1 kgatlhanong le makawana ba Madagascar Nicholas Riha Rivoni le Valentin Rakotondra Soa a rutwa dintlha ka botlalo ka Victoria Daken. Batshameki ba Botswana ba simolotse makgaolakgang a bontle. Ntungamile Ragwan a fenya motshameko wa ntlha wa di-singles kgatlhanong le Lucas Andrea Masilalang wa Madagascar ka disete tse 2-0 tsa 6-3 le 6-2. Motshameko wa bobedi wa di-singles wa bole thata ya lentswe jaaka le kawana la monogai Denzel Setso a na latlhegelwa ka disete tse 2-1 tsa 4-6, 6-4 le 3-6. Fela ga bogole botlhokwa gore batshameki ba monogai Maknawa le Ntungamile Ragwan ba fenye motshameko wa di-doubles kgatlhanong le batshameki ba Madagascar Nicholas Raharivoni le Valentin Rakotondra Soa o neng e le wa bofelo wa letsatsi gore lefatshe leno le kgone go fetela kwa kgaisano ya Davis Cup Africa Group 4. Bobedi jwa Ganawa le Ragwan ba simolotse sete ya ntlha ka mashetla ba e gapa ka 6-3. Fela sete ya bobedi ya boele thata makawana a Madagascar ba e gapa ka 6-2 go isa motshameko kwa seteng ya boraro ko batshameki ba monogae ba neng ba supa maitemogelo a bona go godimo a go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno ba fenya sete eo ka 6-1 go fenya motshameko ka disete tse 2-1 le go iponela phatla kwa kgaisanong ya kgolwane ya Davis Cup Africa Group 4. Botswana. We all worked very hard for this and re le setlhopha sa Botswana re berekile ka thata go fitlhelela se. Re itumelela maduo a fela thata. No one has the voice anymore and we're very excited. Re sale re le ka go ipatlela phatla kwa tikologong e latelang ya kgaisano e dingwaga tse 2 tse di fetileng mme ga re tela re ne ra tshwanelwa ke go bereka ka thata gore re kgone monongwaga. We lost first set 3-6 with 3 to 10 important points. Re latlhegetswe ke sete ya ntlha ka 3-6 mme ra fenya bobedi fela go ne ga nna bokete go fenya sete ya bofelo. And in the last set
So we lose 1 after 2. It was not. It was difficult to come back with 2 breaks in the final set. lefatshe le lengwe le le fetetseng kwa pele ke la Mozambique. Kgaisano e latelang ya Davis Cup Africa Group 4 e solofetse go tshegetswa ngwaga o tlang o simolola. Victoria Dakin, BTV Sport. jaanong re lebantsa go thuma kgaotsa Matthews o tla tswelela e le moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association morago ga go tlhophiwa kwa bokopanong jwa ngwaga le ngwaga jwa lekgotla leo maabane monoga borone mme ga dikgang wa rona Kgomotso Sefako o na le ko komiti eo e eteletsweng pele ke Matthews e tabo gape e na le mothusa moeteledipele wa tsa botsamaisi Thapelo Thobolo, mothusa moeteledipele wa tsa bothekeniki Solomon Mpusetsang, mokwaledi ke na le disente yo thusiwang ke Onkemetse Manoe fa maloko a talelezo e le Owen Keppel le Bokang Mokopi. So with our new constitution, we now have 4 years. We've changed the number of years that the committee goes in. So it's been the last 2 years. For that, one of the main things is that there's got to be continuity, right? Imagine if all of us were new in the new executive, then. So se ke se dumelang ke gore ga re ba sha rothi. Seo se a go re thusa go tsweledisa fa re tlogetseng teng ka tsene re di dira jaaka go tswelela re bata lefelo le ragang fa re direlang dikgaisano tsa rona teng kana fa ne re le ba sha rothi re ne ra go simolla kwa ntheng. Either in Gaborone or they will see whether we get land. Once we get land, it'll be much easier to see. So projects like that we're able to sort of continue because they've been ongoing. Matthews o ne gape a tshwela mo go tseo tsa ba di kgonne mo ngwageng tse pedi tse di fetileng. New constitution, that is a highlight as well, because the constitution took a while and it's quite robust. It's a very modern constitution, so we're quite happy about that. We're also happy that we have managed with DTCB sponsorship. That has really propelled our swimmers. And as you could hear from the report... Dikomiti tsa rona di ntse di tsaya sebaka sa ngwaga tse pedi fela. Mme jaanong ka molao motheo wa gompieno, ra go nna le dingwaga tse 4. Mo ke tsayang ke re ke phithelelo ka gore o mogologolo o tsere lobaka re o dirisa. Re kgonne go bona thotsetso mo dikgaisonong tsa rona go tswa mo dikhamphane tse di farologaneng jaaka DTCB. Ba thotsetso a bone e tsholetse motshameko wa rona fela thata. Re kgonne go tshegetsa dikgaisano di le dintsi ga mmogo le go nna le league mo e leng phithelelo e tona. We have a league that goes on through the whole season. O tsweletsa supa fa ba go tswelela fa ba emeng teng le go tswa ka maano a mašwa a go godisa motshameko o monogae. One of the areas that we needed to improve is communication. Dingwe tsa dintho tse re tshwanelwang ke go di baakanya ke ka fa melaetsa rona e go rogang ka teng ko malokong ka ba supile fa dilo dingwe di sa go roge sente le ka nako go go bone. Re tshwanelwa ke go tswa ka maano a mašwa a go bona gore batshameki ba rona ba iponela phata mo dikgaisanong tse di tona le gone gore ba bona thotloetso e maleba. We get better on that. Solofelo ke gore mo dingwageng tse 4 lefatshe leno le bolle mo memong a go godimo mo kgaolong ya Afrika le lefatshe ka bophara. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re diwetsa ka tsa cricket. Rwanda ke bone bomampodi ba kgaisano ya International Cricket Council ICC Women's T20 World Cup Division 2 Africa Qualifiers morago ga go padimola Sierra Leone ka dirana di le 51 kwa lebaleng la Botswana Cricket Association Oval ka Matlhatso. Tshepo ke hemile. Morago go latlela ke tatlhela le dingana toss magare ba Rwanda ba ne ba bela tshiamelo go beta ke ba Sierra Leone mme ba se ba thola ba re ka moso ba go tsere rantse 136 mme ba latlela ke diwikete tse supa mo overrents di 20. Tshwetso eo ya bomme ba Sierra Leone ya ba ka fa mosing jaaka fielding ya Rwanda e ne le maemo mantla ba go tsere randi le 20 bobedi le bone ba latlela ke diwikete tse le 10 mo overrents di le 10 le boroba bobedi. Seo sa netefatsa fa Rwanda e fetoga bafenyi ba motshameko ka dirandi le 51. If you see today's the game, we had a really good power play. If you go to see on the batting, everyone. Gompieno re ne le motshameko o montle thata jaaka mo mongwe na ikitele suba mo go beteng. Fa le bela metshameko ya rona yotlhe re nna re fetsa sentle mme re sa simolla sentle. Seo ke selo se siameng. Failing with the bats up the order, so today it clicked. It's a very good positive thing to go take back home. I think our batting failed us today, but we have a lot to work on. Gompieno re paletse ke go beta mme re tshwanetse re baganya go le gontsi kwa gae. Re a go berekela thata mo go riseng go beta ga rona le fielding. And then we are fielding so that we can make it through. Mo motshameko o mongwe o tshamekile maabane Botswana iponetse maemo a boraro morago ga go padimola malao ka dirandi le 65 mo overrents di 20. Yeah, I knew we have a strong
betting lineup. Yeah, even though re lose the wicket earlier, but then Amanda went in 25. So, and they are also our good batters. Ke lebogela gore be ne ba re fa support le ka moso mongwe. Mafatshe a Rwanda le Sierra Leone a tla gaisana kwa kgaisano ya ICC Women's T20 World Cup Division 1 Africa Qualifiers e tla tshegedang kgwedi e tlang e le 31 go fitlha Lwetse a le garataro kwa Namibia. Tshebo ke himile PTV Sport. Watso dikgang tsa nako ya bosupa di wetse mme pele re kgaogana re ikgakolola dintlhakgolo gape. Balemirui ba gantsi ba lebogelwa seabe sa go tlhabolola mohama wa temothuo. Puso ya Eswatini e ganetsa dipego tsa gore tumalano ya go amogela bahaladi ba ba kubileng kwa Amerika e direlwa mo sephiring. Lefatshe leno le iponela phatlha kwa kgaisanong ya kgolwane ya Davis Cup Africa Group 4. Wetso sa nako ya bosupa nne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolo ape ba latela ka seemo sa bosa. Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Salome le Soles Farm re gatise bobedi go fa go Mahalape Sugar Station gone re gatise marothodi. Fa re la sensa loapi maitsebeng ano se re sepetsa maro mo afelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare le bokone botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe gone go santse go apogile. Mo tseteng la ka moso gona se sorebe go thibile mere mo tsamaong ya nako go thibe ka bontlhabong mo dikgaolong tsa gantsi borwa jwa le gare le bokone botlhaba dikgaolo tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le bokone jwa le gare gona se sorebe go thibile mere mo tsamaong ya nako go apoge fa dikgaolo tsa tšhobe leng gabe gone go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya diphefo tse di mašetla mo afelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo. Mo phakeleng gona se go ikutlwetse go le mololo lefatshe leno ka bophara ka 10 go ya go 13. Fa re le mo tshokolo gona se go tswela le go le mololo mo dikgaolong tsang habe le tšhobe ka 22 go go 25 fa mo dikgaolong tse dingwe gone ka bontsi go le tsididi ka 17 go ya go 21. Fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gone re se gore go apogile go Qebega Maseru ga mo le Manzini ka 16 ko Manzini 13 ko Maseru 14 ko Qebega. Antarivo ga mo le Harare gone se gore go thibile ka bontlhabong ka 17 ko Harare 12 ko Antarivo fa go toropong ya Beira gone se tsipula ka 21. Dar es Salaam gone go tla bona dibata tsa maru ka 30 fa go bolantlha re soetse pula ka 16 ke sone se se masalo pini ke se go le kalo a ine boroko. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her